Агротехнологическая хайсхалах осколалар самай сүрін сыллара үлі кехетенеден тахары. Абыйлуғын Аркадий Слепцов атын сүгер агросколаға оғылар үліні бағылырға өренелер. Ол күрді кенілер нәхіленені келебінен қатшылар. Бейтин солун иһин болунан атагар туран үлели олорор абыйдагы агрооскола оголоро нехилектерин онна оттагатак участогын килебинен качыяллар. Аксыз 9 класска үйренер кыргыттар повардары кытта теңге килеп астагын технологиятын багылан, быйылгыттан үле кинискете арыллан кинилер номно камнастак үлехеттер. Кинилер олокко белемнек толкуйдак сатабыллак болан таксалларыгар биге олук болара сарбага суох. Биге быйылгы хылга лучший товары Якутияден улахан конкурска кыттамыт, бу конкурска бастабыппыт. Ол бастамыт биһиги бу 13 Макаринскай агыларга кыттар чехыл ылбыппыт. Кыргыттар билигин бурдук ас араһын астыдылар. Астаммыт ас удамыр сынага оскола эйинен жарбанкаларга атыланар. Оскола бюджетигер эбиде код болар. Биһи валланата оскола канете калебелибет балтарашас. Килеп тахараһыныга килеп барагаһыныга хайыбыт. Өсө бир улахан бара егынан килеби жега агалан бери болар. Оголор кыммат кыржагас жоңго эрдеттен сакас ылан жерлеригер агалан береллер. Осколалар бу йокына буратылар. Килеп битин жебитиге тахан оголор агалан берелдер. Гөлле туттады билемебетигер. Бу курдук үренәчи олоққа бөлемненен тақсырыгар оскола улахан солталаға өссө бирде көстөр. Бу үтүе жарыктара кенилер бейлерин инники олоқтаругар тухалыга. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абый.